Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan tutorial. U ovom tutorialu pričamo o brzini hemijske reakcije. O tome smo već pričali, kao što vidite ovdje već smo pisali opštu formulu i uradili prvi početni primjer. Šta je sljedeća stvar koju je potrebno da uradimo? Sljedeća stvar koju treba uradimo je to od čega zavisi brzina hemijske reakcije i koji su to faktori. Naravno, za početak bih da vas uvedem u priču time što ću vam reći jednu stvar. To jest prvo ćemo pisati brzina hemijske reakcije, pa ću ovako, zavisi od. Sad, da bi se na primjer neka stvar razložila u prirodi ili joj se nešto dogodilo, potrebno je da se ispune više uslova. Znači prvo kad se nešto razlaže u prirodi, naravno na njeno razlaganje će zavisiti šta temperatura, pa ćemo tako temperaturu staviti kao broj 1. Za broj 2 ćemo staviti ono, na primjer, ono od čega je sastavljeno, odnosno od koncentracije reaktanata. I broj 3, naravno od prisustva katalizatora. Katalizatori možemo reći da ih dodajemo da bi se ostvarile hemijske reakcije. Znači one su potrebne da bi se dogodile mnoge hemijske reakcije, oni su neophodni svuda i u svijetu, ali i kod nas. Da uzmemo mi olovčicu pa da počnemo da pišemo. Na početak pišemo ovdje broj 1, ovdje pišemo od pa ajmo počnemo od koncentracije, možemo od koncentracije reaktanata, pa tako da ćemo ipak staviti broj 2. Znači da malo vežbamo to. Evo ovako, ajmo jedan opšti slučaj, odnosno samo ću staviti ovdje pr, neki ide tako. Pa da počnemo. U opštem slučaju imamo A kao koeficijent, pa veliko A plus, isto tako za B, i oni naravno daju C. Mi ćemo u tom slučaju računati V, tako što, ovo je naravno V, zato ga i zavrćemo ovdje da biste vi to razumeli da je to V. Računamo tako što idemo K puta N2 K puta, pardon, A pa stepenovano na ovo malo A. Samo ćemo ga staviti u ovu zagradu, uglastu. Zatim, to ćemo sve da izmnožimo. Opet otvaramo jednu uglastu zagradicu i stavljamo u nju B na B. I time smo rešili ovaj zadatak, ali nešto što moramo da vam pojasnimo pre nego što vam zadamo zadatke. To je pravi zadatke. Moram da znate šta znači ovo K. Ovo ovdje K označava konstantu, mogu skraćeno, konstantu brzine hemijske reakcije. Konst brz hem reakcija, znači konstantu brzine hemijske reakcije. A kako ćemo označavati koncentraciju? Koncentraciju obeležavamo kako napišemo C, pa onda u zagradi napišemo od čega, evo na primjer od A, i ona će biti jednako, samo je novina koju uvodimo u odnosu na ovo prethodno da ubacujemo ga u uglastu zagradu slovo A. I to je to.
Ovdje ćemo staviti samo konc, da vi razumete, iako možda neki deo ne čujete šta kažem u videu, ali Bog zna šta. Sad, ovaj deo ste vjerojatno razumeli i tu nije bilo ništa sporno, ja se nadam. Hajdemo da uradimo jedan opšti primjer. H2 plus O2 daju H2O. Sad, dobili smo H2O, ali šta ovdje ne valja? Moramo da izjednačimo hemijsku reakciju kao i uvek do sada, pa ćemo zato ovdje dodati jednu dvojku i ovdje dodati jednu dvojku. Vidjet ćemo gumicu da se malo ispravim. H2O. Kada smo izjednačili hemijsku reakciju, možemo izračunati njeno V, koje je jednako sljedećem izrazu K, znači konstanta brzine hemijske reakcije, puta H2 pa zatvorimo uglastu zagradu i na šta je stepenujemo? Sjetite se da je stepenujemo na ovo ovdje, evo ga, to ćemo tu tako da stavimo, opa, znači na A, pa ćemo zato je stepenovati na kvadrat, puta O2. Da li O2 ima ovdje nešto? Nema, s obzirom da ovdje nema ništa. Zato ćemo mi da stavimo samo ovako stepenovano na prvi ili ti bez stepena. I tu je kraj još jednog zadatka. Ja ću vam ostaviti sada jedan zadatak za vežbanje. N2 i znači rekao sam da damo s njim primjer. Ajmo ovako N2, samo moment, plus H2 da će šta? Mislim da je to logično da se dobija amonik NH3. Ali naravno ovo nije kraj zadatka. Ovo nije kompletna postavka zadatka, zato što je treba izjednačiti. Zato bih vam ja preporučio da vi ovo izjednačite. Mislim, mogu vam ja to sada izjednačiti. Potrebno da se ovdje doda trojka i ovdje dvojka. I time smo izjednačili i ovu hemijsku reakciju, a ostatak vi sami je završite. Daću vam ja naravno još jedan primjer. Evo, sad ću ovdje da upišem još jedan primjer koji će biti C plus O2 da se dobija CO2 i to bi bilo to. Ta dva primjera ja ću vam ih uraditi ako mi je toliko potrebno. Ja za sad smatram da vi to znate, ako ne znate iz ovih dosadašnjih primjera javite mi se pa da ih uradimo. Toliko od mene iz ovog tutoriala, hvala vam što ste me pratili, ja vam želim prijatan dan i doviđenja.